Stevan Musilović, tekma v Celju še ne poznate poraza, ampak letos dvakrat 0-0. Pa da, ove godine u Celju ne gubimo, ne primamo gol, ali ne pobeđujemo i tako je bilo i danas, ali pre svega čestitam igračima jer su odigrali jednu tvrdu, tešku takmičarsku utakmicu, imali smo i pehova već od početka utakmice, pa sad pri kraju završili sa igračem manje i kad se sve to sabere, mislim da možemo biti zadovoljni epilogom. Igra nije bila na nivou na kakvom smo mi bili nekad, ali zato smo imali protivnika koji je u naletu ove godine i koji je na ovoj zadnjoj utakmici pre nekoliko dana na svom terenu fudbalski nadigrao Maribor. Mlade su, poletni, brzi, na krilima te pobjede su i danas izašli i mi smo apsolutno to neutralisali što se tiče odbrambenog dela. Na kraju neka druga utakmica na kojoj ne primamo gol, što je jako bitno i sad ostali smo dužni sebi pre svega, a i publici, malo u fazi napada, u fazi kreativnosti, da sa loptom uradimo neke konkretnije stvari, ako mislim da smo opet mi imali najzreliju priliku u tom prvom poluvremenu, da je Sloba Vuk obišao i golmana i da je tad dao gol, da smo to otvorili kako valja, mislim da bi bilo mnogo lakše da bismo pobedili. Ali kad se sve sabere, dobro je, idemo dalje, okrećemo se na ovoj utakmici. Točka vas vrača na 3. mesto s tekmo manj. Je morda čutiti kaj pritiska zaradi dobrih iger Kopra? Vem, da tega nočete poudarjati, ampak verjetno igralci v glavah vseeno imajo nekaj pritiska. Pa verovatno da imaju, verovatno, naravno, neverovatno, sigurno da razmišljaju o tome, sigurno da prate najbližeg protivnika, to je Koper i Celje, na kraju krajeva na nekoj ne tako dalekoj udaljenosti, ako oni možda traže u kupu, ako bismo mi sad kalkulisali, ali probam da ih rasteretim, stalno im pričam i to zaista mislim u prvoj narednoj utakmici i tako i danas bilo. Skoncentrisani smo sad na utakmicu koju imamo, utakmicu viška, više od svih mi Triglav, da u sredu probamo da tamo ostvarimo pobedu, ako je to moguće uvijek idemo na pobedu, ali ne može to uvijek biti tako lepršavi, raznovrsni, na kraju pravi primjer je Celje. Pa mi smo ih i na jednoj i na drugoj utakmici u Domžalama nadigli i trebali smo da imamo 10-15 golova na te dve utakmice, a obe utakmice smo tamo izgubili. Tako da sad sa tog takmičarskog aspekta čestitam igračama i na kraju krajeva i vi novinari, odnosno svi ovi van kluba gledaju tabelu, tabela se tako pravi što se te pike sabiraju i ako ćemo tako onda ste u pravu, da imamo jednu piku više i idemo dalje. V sredo sledi Triglav, ki z novim trenerjem še ni izgubil. Pa tako i to je novi Triglav, u smislu da je došao novi trener, ostvaraju pobjede, danas su igra 2-2, igra nerešeno i oni su u nekom rezultatskom zanosu i zamahu, novi trener uvijek razbudi ekipu, uspeo, ali posle nekog kola vidi se da li je to ruka trenera ili ostalo možda ono što je gradio bivši trener Brkić, a sad je ovde malo osvežen, ali to su njihovi problemi, nećemo se time baviti, na nama je da probamo da jednog od najboljih strelaca lige tamo zaustavimo i još trojicu, četvoricu igrača koji su izuzetno opasni, a da nađemo načina da i mi njima damo gol više ako je to moguće i da se vratimo pobedom kao što smo na kraju krajeva ih pobedili jesenas. Najlepše hvala, srećno. Hvala vam.